ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. لا إله إلا الله استجب لنا. لا إله إلا الله حتى تخرج روحنا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وما محمد إلا رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم فآمنوا بما أنزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك أنت العفو تحب العفو فاعف عنا يا ربي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الحشر. الحشر في السورة يواهي لنا بك بن عباس ما رضي الله عنه كألف عليه صلى الله عليه وآله وسلم سربي غندا سورة الحشر قرأ honta toko tagahoy arjanna di yimbendi la arish kurosiyi kammunundo ŋuye gundu honundo hanku tabulendo kampi honu dabando yitu gidundo kiyendo kaso malikanu ti serebe ganda ke sora karama kusugara duwawu nya kamanda na Allah nyaga nya hakamane maga ta anda kara ken kiye maken muro ana shahida hun kita ترمذي واهي لنا بكى معقل مغبون يسار معقلتي الله فارنتي صلى الله عليه وسلم صغبنا سربي جنتي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الله كسندي أم بيغني توانا مكانا الشيطان تورانا نكين كو تسكو كم بالك سورة لغرو ayenu siki wono anda ken qara Allah subhanahu wa ta'ala o tanyere malka besina kamaninga iwo duwawu nyana da manile anda kara ken kiyendi akara shahidiya sirebe ndai qara soba nga khari kemo awa anile nga khari kemo di an Allah o tanyere wugnu malka besina anda kara ken muro khari akara shahidiya malika gabu kuna duwawu nyada da sura ke suwanganta kentu makin tankanta ma ayanu siki Allah garunga o diga Allah wanzalna hada alquran na wudikin ga da sura Allah garunga kinu ayanu kusiki a'udhu billahi tasiko na anna gamun ne awa sura na ayanu ku karata bane kairi kita sabu ni wani بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما كون سورة سبحان الله كوني الله دعني أجا كموني أدو هوسو أجا ومنيندي وهو أجا الله تعالى العزيز أياني نندانا الحكيم أياني جمون نندانا كي ينقبني نظريا يهوديان تاورا نيواني bira kebe Allah faringaro Madina hijiran jopa wakati aron nonda gem kanne dabari onta kapanga na sere gaja nga onta ngaja na onta kapanga jangane atutage ni kendi gem kanne sere ndanga jana ndanga jana demona nga onta kapanga kana sere gaja badri gari Allah harenga katta hilla kapanuwa iti kebirenga oni hiya ga sige sige mundina ha kun demu ananyo lagare ti draponta sagenada kebirenga ke jamanne ga katta ke jama qore sembende kebira ayani ko uhudi ganya kemal muslimin nga koy mogobe uga wala murunu isika gari ira konna umbangani Allah farinda aru islamin da lahidu be ga ni ido Allah farin naga la lahidu ke guruja gilli tafsirin jaba wadi wala qara at-taghut kabul nashraf aro yahudiya tanaga tesre ibu madina tatunu iri makka qurayshinunga iri kuna lemagu na lahidu nun siti aywa na Allah farin begu na kahirun tiga kuma ga bori batanu
igemu alla faren ga jangendi ada konna wondi oda kem mo on kem pakati iga sagena lim madina alla ra faren qibari na hinsu mo on kada o ken sawura allah sallallahu alaihi wasallam atina ka ara ko sahabon da ina ka abu kare muhammad bun masalma kenya na ka abu kare hoyni muhammadun togonu ni arabun di allah farelli yankane honuti sikko honuti nagato yesuni ira mugu kharanganunga higme be ga worni atoni muhammad yesurire mun toray ku sabura ananya kenga ke muhammadu ibn masalma ke yal katarono ka ab kama ado ausran ko soron nagati awi palendi anno utangante mogon sudi ira herenya mi ga worno ira ajambantan kari kinganya ikanu anya rabi lawal hijran sina sikandi bani nadir awa nan ya kanu de benyi meya kin kanya rabi lawal sinin asinin atandi yani aken kallen sinin yene igariga de men kana kanne maka ikun ta quranyi me mi waqili ti zaharat arum madina naga awa kum klenu hilime taqriban Allah farenga diga arani yo ka abu sine muyenga akallen sine yo sonke be yana arani wo kenga ete muhammadu sigi hina ono sunungu kem palle himbe ga landa annaken godangani Allah farendi himbe ga lingeda kabugu ago bakayre iti okum bugu yere kallen nan tinto kura kenga kebren iri mo on surondi ido muna hagenu tina Allah faren gaja igemu manidi ollo debedi na karanga la kontere muna hagenu da kenkida kama bugu islam nu nganati wa gaja na o kapagai on ta ga ya gundini on da layru nguri dana wa ga masro bakem palle o kuy mo madina toqida ona digana deben toqida i hanke nanti kebirenga kato blagara kenya hina ona here ona Allah faren polo bugadi kinga na karabane kebirenga oro tambontuba jamba sabura ida haren ke Allah farenga ida Allah fare ando tanji kesere mbugu o katanji kesere ona meni nagane di ona me famu ona me si halemago o tanji kesere be go baka o sagulan serunyeni o hinto anunyeni kunga na dunganda hohoya har islamago o sodu gene kenga Allah farendo tanjike yobu iqado tanjike yobu karanga na kodun ngiri itu anu ngiri iga kinye wakati be kampalenga iyugo nunti harsa o sago kenta kitene ado tanjike yugo dome angu nyime watu ayugu banen suwa munde karaka ne kebiran himbe sirengani wona haren qinanti tanjike jaman gabene ken tanmi goya har samman kan yin wuktene no me fambala on worni kebir ona karata ado sorosiki o kado sorosiki kebira on ta konton here kendi harin kin Allah faringa ayo Allah farinde basin tadi Allah farinde soron siki bugu i khasron siki bugu ja labonundo bunnu moy magay duro kumuri iwa munda na jambanya dabari siraw Allah farin jamana khamu Allah ganta ko nada wahayli Allah faringa
nanti kyani maga ina ke mogadi Allah faran sabi ke bulenga ibone nyanga yime kama kenyi lankaran su Allah faran do kurelli na debella kelliga tampille do kota bane ikanu munafiqun benugo sellanga kungati o ko o Allah faran gajina do sellanga kenda ko lakhmu ina go baka kuma kata har bane dabarne igiran kuti illa gari ti Allah fare ke bilenga ona gem kannya Allah fare de ay on ta gemme hohodi ka bugu yere karata ngara idunge genga o baka kamo ali basindare ngo killen kinagay serenta kinagay me charte anyi me wa hayni anyu go min ngara hohowre anyu go min ngara hohowre nyugo mbane kasu nyugo mbane ke ngaro himbe wure ando ke nambu wa kenyi me ko to ngani gajanyo ke kenta kandare adu kenta newde ka gumen ka nyugo mbane like nyugo mo like mutuna ma nyugo mbane like anga anta uranga anta newde nyugo mo hi wallahi o gemu gendi ibugu idiga sham dibe be gana azruat ariha anda bugu kanu hilliya aha haqiqi ka adhuyay ibn akhtab ka kundiga khaybara kundiga hayra bani nadiri في قبل قور يهودية ثم يسلم يدي ما ده يوهلي سفيان بن عميري أو سعد بن وهب هم بان يسلم يدي هم قد هو ما كن كده يهودية قوى منيني قوى منيني وقال يوهم يتكون اسلام من فلسطين هو يكو حلي عمر قانا غري كتب بنو غتونا كندا كون سوغر دي بكال grindero girnin taban ama jubbe ke yow ya lahri murundi na jamban da bare to har mare men siti honni mani idigan kanne kinga ndanga ga في سورة ينقلني بسم الله هو الذي ألا يعني كمننا أغرى من بغني كنغا كافراو للكتاب دنقوننا إنني بني نظير يا يهوديانو ألا ني بغني كانوا دي مدينة أيوة كهمي هنانا وتكيني هنانا هلاندي كين عمر خلينا كين دي بغني كتا خيبر ما ظننتم أتي أنكم سلام ما جري ننتي بني نظير وبكى يكون يمي خراسما ننتي يكون بني نظير يا تي مؤمنان ويكبنا الله فارق كننا يعني مؤمنان ما هو كذا كرانغا كيني بمران كننا سن كنت مؤمنا دبين تانغانتني كين كوتا كمونغا جنين زادي لا كين كونيغا تيغي أم مغسرينغا وان نكوما أو تامبينا ودي كنا لكن يسمى da simma kingi kabana Allah hinga Allah faran fini Allah hinga de kindo sere binta ban go setana gandai igani tangai bedi angurani tokono bismillah fa'atahumullah Allah hinum baygari do mogoya igamai kingi gini de igun konda simma ona ke dabari na deben tanga ke mogodi tawo yimme ni maniya anoni melagare ngorni abaka ukwadi agamanyiya ila hasidaw islam nun yalli illa hunten tampinten korinte na le qarihi ima simana koni awnyana kun wallahi mun kemo gad angana tawo boten koni sutno Allah kane ana bugundi andan noko bianga ma simana no bismillah wa qad farru wa allana kannin siri isondo mundi de nasabunya kananga qoren be gani kaabu ya kin karahina ima karamo otay
iga diga muhammadu ga diga musalmari soro kunnati wurondi ida herinya nallo ida ñakkomi igañino ida munda maga illi bokura killenkiniya parce que iwiti nan kaso sere sugandari ta allah faren konna o ngenta allah faren munda ngo baka hindi ken kon hingoni o da killenkini ma go kini o juan kam male o ma kitanantu indari kinni ay mego korebe di na sabunya hingo mo be wona to na koni serunda nan do wa munda nalli na kille mundu awa o hina mari waybe ya sabu no gara ke mo di ati koy xam muhammadu ko nawwa ati iti ya hori kinni ati ka bismillah sere su ko kan ta ke munda kuna kinya munda ali bismillah ya tla ay megora no kube ari digano sehina lara waso na lara kenser na benga sere be ga di an kane ma wona nda kontoranga mo gube ga lara an koni kumo ken konni mo be ga lara nya ko kinya na ari tinto ndiya mo sere ida jamanga diga wati be ni tono ewa e jaade nan ga mun hingo mo be siza ewa anke mo ni woro ke wakati ga ben dam mo sere be tima sere be hayanga ay meti yaho ari yaken to gongo tina ken no kunye ti arabu yagaren tano himbe wo kimba katimi sredi ay mira warbe kebe denga sigo na nyon kolan sumbu kunu ari yon kolan tin dondia ko alla bo ngara na kuto ni abikala na ke mod ke sawra kiri kan ke sine ngene kari alla fare ngada de ben kan ma بسم الله يخربون بيوتهم إيم هيدي يخربون والما يخربون بالتشديد والتخفيف إيو غرو جاندين إيكم بونغا بأيديهم إيمين كتونغا وأيدي عرمون المؤمنين نن كتونغا فاعتبروا تغاس كاين يا أولي يا حقرا سرتون كونو أكيد كوكو كانيم مغا أني مي واني مي كومبم بايني himbe ga landari angara gengai mangara rano kube anna bugai anyi me kannen maga akeni kannen ka banga seren ko nti compens ni ni ndi me wona bon dara kenya ma di nyogo likangi nanga anyi me ga na ha himbe ga lan ndan kombenga anya hara na tango anya tarunde ngo anya hugenge ndebe yo anyi me na ko subaka yanna awlangala baka yanna ka hamma anda na diga بسم الله ولولا أن أقلكو قلقا بي كتب الله الله الجزاء غرا جريندين كيتي بني نظير كما أني ينغن قدنا بالجدنا دي الله دي كيتين يكون دوا كيا سابون الله مدوني الله فارين داني كري ني منا براغو كوي همبي مينغنيا بني قريزاي كون قال الله كيتي كوندي تي كارندينغا أرى منا براغو أكيتي كوغادي تي جريندينغا قال بوغي Allah gana kiti mobe Allah faran kallin kin bismillah ولهم عذاب adiyan ya imbe yangan kata yamo idangani la kharani ذلك imbe ke بأنهم ado idan ke dunagi ya ke asabunya ni شاقوا الله ikunda Allah sori ورسوله ada fare ومن yemme be يشاق الله aga Allah sori ni إن الله anna to Allah taala العقاب. ayani yangan kata qoten tun kan mari كن الله فارين درون تغني مسلم ومن يشاق الله أمته ورسوله من سورة كن اكتفاؤنا من الله سوريا درون ولكن الله فارين سوريا سدبين الله إلى الله رفارين سوري كن ينا قطان كن يا أرو الله غريم به سدبين الله سوري إن قد يقوت مجدا أمته الله رفارين من سورة wasai mutikiya bismillah ما ni to golle ken no gondi bani nadir nago ngum nyonni kere yama tamaro kinyanyi idebe ngolle nga mosir igarona kobilla kentariya alla farandina tamaron kutu na imbellay alla ko no bugu gam pagatinga nan situ kobin kamma
ide muhammadu anke tan nasrun de nyamunda khairin yalla anda arul lahiya aywa yite lemunta kutu yanka kenni hosre nyugoywa kenni khairin nyugoywa lahiya nyugoni kenga anga ti qur'ana be o yankananga tungundai alla da kanda tibono ninde munyendi au gemewa ke digame khairu islamu nyugoni nyankini alla bare nyime digame nyeni o ma abono dindi awa ko noda yite nta kutina abono daban ta kalla na abono ndi ho gani hadamare mu alla gara kini oya ono du na hatai o ma abono ndi o ko mana kinya ko haygara akokare iti a tongu kemma bono ndi de hono ona kutu alla fare nyanti hono di ona togono sikantari orni katiya onda katiya wani no kanere hono di ay kutiye manangan kebeya awi butembu ni ay buten kasani kene kutuyi men ila min sogad bo keganya aya nyanka bismillah ma adi awayite beide agara ken kutu islaminu gilli tamarot tingel awagilli tamarot tingel gilleya ma gara to no yimega asigindenga illa silin kamma asunyati alla dungeni yani sugandi ngada andal lunga gara kutu ibuti kasanden sawra andal lunga gara togono aga worne anyi aga yimekane on kyani hora hunno mosul ona togono nani akuti na loda mona kutu nani wa munda togono ara liberté ngini me mo be ga lagra de kara ke dabari bismillah wala yukhzi al-fasiqin oti ora mani sabura ora kutu nden diga ndagara yere ko sabura fasiqun go yahudiya nugo oni yagundi igati wo alla fare mballi ni itelle mun ta kutu en ni bonondenga Allah anti ko mena kyo gembe kenta gembe to kun yana da gembe ngayre ila diga ni Allah farna na ya an kunta walle Allah ri farin kale Allah ma daronta wusaw Allah farin da asu ko monte an ko ni ga tan katine bane ken no ko ni musulman da kende bismillah wama adi awahim bede afa Allah garakin sagandi wa rasulihi ki farin kamma yani na sagandiya kamma ke wurin maniya ki wa ko ni siringa nan di na wure be go bani na dure maga na gonu benu ga wi maga idbe ni medi honsu i ho he bil asala laslin di i qallehe bal hiya liman ata Allah ta'ala ko ho gawo no asuka monte ana komi ada komi be ga tokido Allah farenya maryam palliya kunya hodi ana seretana maga asawronya na maga amma haqiqan di awa Allah kananunya kalina suka hodi ma kammo Allah ti ilo odangani iro taga ina kito kama tibatiyenga kebirenga ira munyen ponsu taga odangani mani sabura ono du de matai nan katta ibatunu na surondi kebiran himbe gandanya batane kebirenga laslindi honu ku taga kunya sabura ko taga yimeniya ati odangani imo nyaga warjaya imati oni ke yigandi iyana o warjagat adu o marahonsu wadhun ton kurangam kebirena ana himbe kinanga ara kinanga annandu de mana Allah khidimatai o kubenu ga baranan kute kebirena haqiqa nanga na haytan pakarenga kuma kuma nan kin wandi kalleni o kiyan sabu biru nyugonga Allah o kin sigini kunya ranka koy yere a hayar himbe nya kuy mi a honi inati wa ko ina gudu ngaji wa to kono
akina ga ya ga na Allah khidima ma ga bara ara faren koni na jamal lahirun guja kibira an kunyi me kallahi igra togono yimeda igra kutu yimi awoni asigitiya haqiqan kama bismillah وما adihim bene الله Allah gara ken sagandi ifare mawla min kamma nambugo bani nadirin kunga فما أوجفتم kimbe aga bami عليه ken kamma من خيل islaminu tisinga ولا ركاب ma anna fama awjabtu islamin agama bami ken kamma tisiya wal agama bami kamma tinyugumiya ولكن الله Allah ta'ala يسلط allawi رسله harun selletini yemme kamma agara kanu ini selletinde kun kamma kum ban nadiri arkum minu والله Allah ta'ala قدير ayani lani yananga على كل شيء on sumaga kebiren islaminu agama bami himbe kamma tisiya agama bami kamma tinyugumi o kebiren aga takenta kendi aha kin Allah farini me ba ne ya khalle ina kin wulangale murni kin na buro kin mogodi na wure be kamangamati na buro kin mogodi akaman kara kin talle mantai sagalle be go tugene islamin pankanga kin kaw kin mogodi awa kahir nu benu ga warni golli islamin jamanen di igo lemponu be tugana awa kin kaw kin mogodi awa islamin ngana awa debelliga na burungo tagandini aywa lemunun do yagarungo tagandini inda ken tagandi yankar amma munye ken ta tagandini munye ke to kono serebe ga wa sogono ga anna aywa aso musuna tugana anna suhurinya tugana bo ken na gure kahana bo ken kahano ke mogodi o kunna buru be hake ko su ni Allah farinya khalle bo Allah faringa tanoga kinyo walle jamani na burun ko bendi ina ken qirita hana ti bait mal lil muslimin islaminu na burun ko be kenni jamani bidizenga o kunna buru walle kendi ko awunyana na jamani ngullenya woliyan mutu ganadi killungo dabar nadi jimpi sahan kibare qaran kibare ho gani jamanin gulliyan da surun halle kenso baka kiyadi Allah faringa nayno Allah faringa Allah faringa tano himbe gani khalifa nga Allah farin batun islamin kanan kinga ni kinga agullen wo kemma bismillah Allah farta so ana kemma godi aywa ke ila nabureke to Allah farinya kalli kum ayanga kum gobe muhajir nu wono Allah farin da kokini kunga amma kini yati qanima ni de arakini ya bi wasf al faqr ndi korindonya ni ya aha suru sikani abu dujana adu sahal ibn hanif adu haris ibn summa كم بلغ سعد بن معاذ أيوة أرى ابن أبي حقيقي كهان كينغا كي كها درام مسألة وكذا أرى درام قصة وكذا لكن كها كان كينغا سعديا
بسم الله ما أتهم بيدي أفاء الله الله غركن ساغني على رسوله إفارن كما من أهل القرى مقوتنا كينغ هتي بني نظيريا قلي دبي مسانين دون كونوا قم صفراء قم وادي القرى قم ينبع كسني يهوديان تاغني يوم مدينة تاتي بدا كبي أو كيغن يكوندو إسوكان يورو ونغاني نابرون تو أيوة وكبيرا كسوني كم موياي الله لا هو ولكن الله يسلط أيوة أي رسله على من يشاء وكبيرا هو كوريو كوريغا نكم مويا همبنو غنا ورون هنا ورون تو نان كانو كوريغا وكنسو ولا باتي مالني بسم الله فلله كزهم ولا مغنديني أليف أو أرو فارم مغنديني ولذي القربى أرو فارم مارن تنتو واليتامى أرو يتيم والمساكين أرو مسكين وابن أرو السبيل كللم القربى فارم ما كن كوي بني هاشم كن أكم هذون كلنا كونوا دا كهاي تبني المطلب كونوا دا كهاي أو كانوا كرجي وندك كهاي شافعي يانتي بنو هاشم أربعة المطلب إمام مالك ما على النبي بيجو كني أو جاك يجام بلا غندي والما يقلين خنما كن على هاشم أبي حنيفة كندا سوق هاي عباس كارنكو عقيل كارنكو جعفر كارنكو كبا هاشم كارنكو كبا أو ابن مطلبية كندي كارجسوت kebrenga khumusu ngana bugo na burendi na atongo tagani ni kurle mundo menaga tagani karagandi ke alla faran kalleni ado ko koninto ogara na burundambu be ko ni sizakana kun kana alla faran kallen ado ko koninto don alla faran ngantanu awwal islamu na burun kombendi kebra ku qaho bakadi بسم الله كي لا يكون دولة وركيا من سابورا po sabura aywa na wurin nan maganya hilra wangandeya بين الأغنياء bannan do menaga منكم agadi wala besu duranko na besu kallenko imbare na wurin na burgum ba ne ro menaga ay honni be ga nakli yadron ken miskinin kallen ga kedi ay kanima bannaro miskine sumbana di batil mali ngan hawa kin himbe no ya khana aw kin kunyi banna ta kentadi miskine kontins la handanga kin yatimi alla faren karun ko sallallahu alaihi wasallam ke kane kurenga ndanya kanange aywa ina tagandi na atoya kanange mbane o sarabane utu ay mi ahoni kenga aywa kenga na dangi baade aywa sugandi nga dangan harsa srebendal lungada ana hokini kenga hakke bi khana lungada khana ani kumbini tana Allah ra agni ke modi nanti tagani nagatani be nanti an tagandi karagoya bane kenni kanan ken kallenga me ado ko honi abane ho adi dun konu ado islami yatiminu islami miskinu ibn sabil jamani ni medda bari bore mo bakadi aro guru bo kutege nagato ko tagani kurle mundo menaga serebe ga wi tanga sarabane o kinanga ando singani siko kinanga
mogo be go no nakantan kuenya na sugande nya abaka khums kiyani serebe ganda yugu saga ko bangandi mara hi kanyan tenya mara golli qornya donc saran ko ni besu nyoro kana ngelo ho kapake maga ga baka manidi khums ke be ga bu jama musulahanna de abaka kinya hasa ini dan fara qoreo islama on kanimam pindo islama on kane kanimam pinnaga بسم الله وما أتهم بيدي آتاكم الرسول فارن عندك كن أغيا فخذوه اللي بيت المال أدو كنتنا خركين يرجع وما هم بيدي نهاكم فارن عندك كبا عنه كم بويا فانتهوا كهتكنا واتقوا الله كانوا الله يدي إن الله أنا تو الله تعالى شديد العقاب. يا قد قوتين تنكني كي آية كن آية قور kini awa allati da farin ku jawami'ul kalim digambani be digamen suwo me ninadi terhin irhi da Allah farin kim men yuwan ke aganna kebe kinanga kelliga andan ka bahimbe ken tona agati himbe kunne ngo gemme kenko agati himbe konde gemme ken tona agatana himbe nya kengo gemme kenya agatana himbe tokono ken tokono hon su ko hamde nyaw kedi alal umum fi jami' awamirihi wa nawahihi alla farin ka bahin su aya mariyen su ke su wodo kenyi ken su ken dondi ba alla farin ta ni qara ho honya ma angani kenya ne suro en kampanga anta tin qara ho tokono ma ngani kenya ne hobure en kampanga o watu ndo ki aya kai nanti Allah faringa tona hohonya amrun min Allah kin Allah ya marini aga tona hoho kana tono kin kan nahyu min Allah kin kabandeni Allah garo kabai bismillah للفقراء Allah gande Allah farin kuno da da'iman ana kuno da nanti mentai amma ti oda ngani ti ike gandati ona himbe nya ona kenya i gandati ona himbe to ona ken to la ati ar-rasul farin nganati agana himbe nya karanya ana ta gana himbe to ona karatu ken wure maniya farin tinni keti ki na koroyon koyoya na daron dagun koyoya nan di iken takiti na bada ngo ngana dangido Allah farini inta batina bada magara batimo be koda inta tuina bada ma uga da buru Allah farin bagani uranga na hay Allah farin ga ke yuke de kanyu ken gora ke hulayen ngati himbe ken ngi kallenga yo ken goray yo ken ta goray kiwda ke kome awa abaka angana Allah ko bani annake ko allu do islam wondi an salli qillendi an tahiyandi an khutbanundi no qusus lama um siho sihi agulle o golle ma angana Allah ko bani ngara to kinime na sabuni Allah ya khalifa kore taga honundi kinna kije adi yenkane dunadi arwa kam ngani le halle siren takin na karinde nyana ma Allah gara sire be sonno melli gana merendi na sonno melli gana bere ti galama diga on tampon Allah dun ko nunda ko kemo yadi bismillah للفقراء ara aji Allah faris sallam الإسلام يمتون ككيه ككيه كورينتونا متعلقا بمحظوظ يعني عاشق ككيه كورينتونا دي المهاجرين كن نقول إيام بعم بعنا وإلي كورينسو الذين كوني يمني أخرجوا إيجاري بغني إيكانوني وأموالهم كارينوني بغني نابروني يبتغون فضلا إلي مدينة
iwo fasan muntago mundunu gilli Allah ta'ala ado dem awa aro dungaye وينصرون الله iri Allah dema iwo Allah faren demana kuma an kuto siru ko tigidingi wani tongdonga ku tongode ku khalasin dinne ku kana hoho ko oni mu'minai ina tongkodi ke hatti gandeni muhajirun da Allah yimi gari tiga bas daga na husuren ya anna tiga komi hobburin nyangana anna abbegu kyani sunna Allah do karamu ni kenyi Allah farando ya mare siren posire maka kurai awa haten ga sana awa sikki satana wa menyana hobburen kama maka kurai sire ganda awa haten kalla kama aw nyana sabu ga siratan ta menyana madin ku gara tampi be wutu dinan sabura Allah ri faran sabura akote ne de ambuna am ponsu to kono Allah ngara ko mo be ri bundi kanundi adi na burundi tumani sabura ko to nahide illa an qalu rabbuna Allah o kama ne Allah yakin ba ne sabura nan li wada tampi ndi aw gilli kay hinunga dulle ngana koto nan koto nogoke aga usiki hoga warene dulle kote ma ala dagil nasigi ina gire nyawtu na siti nogon ku sabura qorongo sikki mo be soro tamme tamaro lembane wa bosini kena daga men kita kema kinigi tamunden kalle kan ni kote mbane madina mulle ngana kiye kompenta gupenta kohanta turokenta yo kummen so na ladi da kummen so na jaba na selli du kama ila qotan suutu Allah sawra رضي الله عنهم وعن بهم بسم الله والذين كباكو يم غاي تبوأوا كونغارا ايوا يتاوني الدار يكانغا والإيمان awi gara limanan gawo ka hana taawundi na bismillah kan ka kabo ko kunni ko al ansar an gana al muhajir dron an gana al ansar Allah de hilla ko mu ke gari ajja de sire kan kawan kunni de Allah da mutatikin kunni al ansar ni qiri dinan de mandanu ni keni to ni me ken ase iya na taawundi kara na bismillah na salama bismillah kota be ga wadi surungan ta mun na mobe ni debe nya debe halange na nya debe koninte ido hungumun gaja ido tuwanun gaja ido jamagumun gaja karibundi to ndebuni kimbe wo ngana kenanya ya kahanan kawanan nare ka kaba ki kahanai Allah fara yi bato bismillah من قبلهم ida salama bismillah gil islam nun gamari iyanki Allah faringa makka sino hilli andu himbe gari ora kabare mugo andan surungo kote be ora mugo hakinyo ko madina so lenda ka wasin sine hana sine hilali e kahanan kabanan kunyi kaba ko nan kabana igulle ki kane wa sere toronto sere tampinde besu urmaya hara de mandana nan yana bitare sere ma buga sera ngalinde benga kari ho ndal tan yere awu himiro watu khakniyere ho ndal tan antane wode antane bismillah yuhibbuna man majina ngonni yemme suqanunu aga bagam baganawo nankiniya sere sukanda diga angotuni nangem bani amunda ولا يجدون حاجة hasida ko mayini marina gon sondo mundi مما gilli honga alla farenga nda kebe kare kare te kebe ya bana nyime in tasimina nandi hoga kiti aw ko na honu kuno go ton wal ma uku be gani jatigino ngo an gaba na kino gwai la ko tabane imam muhajir hasida ko alla faren ma hokini muhajirin ni go hina igara hasida ko har ko tabane ora ko siza wati bani nazir na bure be ga kite ti Allah farin bani ya hodi
ara akini muhajirun wa ara lansar nu sikibani ya akenya honi ngara akini muhajirun nani Allah hayrna ko ngi Allah ra ko himmin hogani al qurba al yatama al masakin ibn sabil amma muhajiri duran ko adi na kendi qalle kini muhajirun wa na gure gabinyani aken su ko monde ima ihasidawo ima Allah farin jagi ima muni ke ganya wakati kebe ke kane hijiran sai na sanin ne muhajir be gandari yang kanal lansar nun kanun yadi ka gumen wo ikan takani na bani gini mukena ko tara gandari ago himbedi awa takan na bani gini ni kahullem ma ko uttenundi ni kahullem ma ko idda banundi e kahu honsuri hari ini yaken Allah bani na wutu le ken go gemme ya ken sulamu idi ay ken da gemme bira kebe ken na bira ken Allah faringa Allah farinda yakri majinango e suri ari nari na kufa na barkan soundi da igara golli sire be nya mu kukuda agari kahu agay honsudi ati bas da lengi ngira gure kita agabe ni na gure kita agabe ni nga munda na ko yugo ko na gada majinan ko hinu hillani andal lu nga gada alla gara ke gure be kin nge bane ya nga tagandi ni agari do menaka aga kahunde ngo mo be aga kanundi aga sogoranunga aga nagonundi aga saganundi aga dabanundi aga na togo ken ka humodi bane andal lu nga gada nga kinni muhajiru num bane ya imbuga ga kanundi ba himbe go gore bi tan awka sirri nanda imen diga imenu kara imenu golliti du keta imeni dutu aga ta kamo Saad bin Ubada Saad bin Muaz kun qirsu liya khazraj ar awsran kon qirsu nukuya e jalla fare ay on tan kalle kedi atagandi ido menaga o gemu kendi nga imbugu o kanundi basa imer hokita ay atagandi ro menaga ina wuto ku takentari nga harsa in to o kanundi koy igawari mogobe digan siren de ke sawuda duwawu ni gono Allah faranda ken duwawu nya ken kota nya madinan konda ati Allahumma arham al ansara wa abuna al ansar ati Allah nganya gana anna madinan kon pinna anni re mum pinna ke duwawu sere su kisima takego kedi ken koni la budda an yakuna marhuman sire suqo go kedi ken kamanin go no ko Allah hinnan den wakena Allah faran do nan takade Allahumma arham al ansar wa abna al ansar Allah majinan kom pinna anna ire mum pinna majinan ko mentiya ken pakati Allah farin da na burge ta hannun muhajirun har ba ni makanin lansariya maganda ogara soros kibe kuni abu dujanata sahal ibn hunayf ar hars ibn samma wa sa'ad ibn muaz ka be gawra to ngo sisa ada awa ibn abi haqiqi ka hankini ken kai bismillah ويؤثرون harsa Allah kumani ma kuto sirenko ati madinango iwo aywa makyo sagini mi ka kata sahaban su ko monte aw sagini ka kata madinango ma khare khare ma iwo sugan dindinya na yimenu kamma ko si sagira ko mo be akini ya ibani okuta kantadi kindi me gabe ولو كان خصاصة harigin dai hatage qotengawo yimenu ya hari ko mi hatage dinga mo siri iwa munda ankini sereta nai na kin sugandi tai dinan da hari kunyi menu ya
kini majinan ko kini ijukunyuya sahaba no ke kere ni sudi ke sugande ni sudi al isara nyani na an tanando hon qabadinan tanga andani himbe ga wa awalla sirin kane sirbe limanan ka un sembenten ngani mo siri asabariyan qotin ngani mo siri me kanu yinga ko mo be ara ken famu ken ga sonno men di mo siri ku sikinda men sirbe di ken kamanyaro ki golle dabarni ken pallantani anyi melahi qoren honga nan ka hukenga anga munda hulani ro ken qawadina dinge Abdullah bin Umar atida tamise yimme kini Allah faran sahaba ni goyi ati hulani di korella hingo ke dinin ke ala warakata kuma ken qati hulani di koren molla hin ke dinan ke kinda warakata kuma ken qati hulani di korella hingo ke dinin ke imagri wa walla kata me kanun nyeri nyerunde kasime maniya aga bo hanabe maka ayon kolanda kanun nyeri mun na likina akari alayhi alayhi ahaba qawakon umar bin khattab radiyallahu anhu ati ke umar radiyallahu anhu ko tay ala kamun nagati dinare kenda ni hinu usro wa tambien akate bakanu allah faren diga abubakar diga umar yani kanan ginga ala kamun nagati dinare ro yiran qasendi ati lemine diga kini abu ubaida amr ibn jarrah radiyallahu anhu angana diga sigi wucinne anna haya go himbe nyaana angorna koninda lemine diga ado nabureke ati abu ubaida ati islam nun kanan ga umaru atindo kelli anna nyam padun goya ara nabureke diga kamun nagati dinare aga benni de agara hay atarin qatin suni arna suni akusa gari tumbaren kiri ati kenyeru riga anan diga kini hulaniya ki karawo riga anan diga kini hulaniya amma girken mogodi liminen saga diga kon umaru da ati ara munyina warana tumbaren kiri ako bana susara tandiga susi arani ara me tana siti ta diga kini muaz bin jabal kai an gana diga an na wuce ya ka kara ga himbe nyana ara ka diga ati muaz kanan kentin na ke kinan tan na nyam pa bini goy ati annari arin qatin sonar na soni akari tumbaren kiri ke mo gabani yani diga ke kini hulaniya diga ke kini hulaniya diga ke kini hulaniya ken no gondi muaz ka gumen yimeri ati muaz nahnu wallahi masakin fa atina hondo yime maga kendi hokino yime kata subla ganyime aganya konni kenda ni ato dinaru hilli yayi kamuna ati dinari araro gidan kase mutu nasirai asayi sebe kimpal al ithara ama harban taqidura limnin sage ara khamasal umar umarti ati wallahi harsa hinsrin fa innahum akhwatun ba'dhum min ba'd ati allah gara kon mo harsa o allah tigana o kem mogodi o sumare mbani harsa kemen hilande mo baka aisha maga adu kentana maga adu kentana tirin denganya abul jamu maga tim manin sadaqana agati al afwa na oti kenni jamanju kunye allah higanta himbe an tarni haji kitai ke sadaqa an gola himbe ken to amma kenni jamanju kunye nga serebe gana tilla wasu bakin maga kuran kawa dinin ke kulla hingen tasra wallim maga kinyan tiganta ide kinyan allah faran allah gar aw sahaban duran tigata kin allah gar sahaban duran tigata ga jama kon suwo jamandi be suran takida ora hinu sikki ko kinane serebe di kinyoro ke dabar kingan tandi kibra bani kini an ko indi mo kanu sabatinte dan kana ko sembente aro sabari qote pusikinde serebe di kinyaro kinya
keni igollenga keni diga mo daiman igo noqsu har gajallanga kurenga kutubil maghazi kuren kitabu iwa kunno dangane bira kebe kurenga nanya jarandanum do jigumu ngodi halleya indalla himbe ya wo jinkinni kenga mi wo sahal dono kenga awi kanne to ko sagunde aw kalle do bira naga ko gutu ma kanne ngi kanne de kengo ni lahini jige dina dingi ha hakenye kenga anta dugina bada anganda kenye kenga kengo tin ho gutu ma kanne ngi kanne kengo ni lahini dina dingi i wotini o ganda kenye lagarenga o wani ni kenkara o ganda sage himbe ni garo wara diga na ti khadiya kata wani ni sukara aw kallindo bire na Allah himu jinga Allah himu sarenga kanne yoyingi kane kelle himu khadiya kata kenga ken ko tin ayo nge taro ho khorin kane kelle himu dina dingi iro senda bana senda bana uro ñugoy kota ñugo mu ke ñugodi mani uro ñi yan qala qala sallallahu alla farenda haren ki ikagu mu ñugoy ni ho go no na kini mukinga ati harba nan tan ati ho tin jema himbe go ho sorono dullinde da kunati kamane be garanki maganda ji jimbana ne ara haren ki hota nay digame de hunna sawura ayya ku kabbi radiyallahu anhunna bi sura jabun sagandirni Allah fare jim palle ho wonda rebe wona golinga ati sabanunda ati korawo diganati ke muke buroke arnak manin pinna serebe nda kasarati ke muke kara buroke Allah wa manin pinna korinya ne honda tere sumaka wala digame ko yugo nyugo gri atone Abu Talhat ati Allah bare ati ngira wara yugo ngri mana mukken sigini latnaro aro kompeni ati yakenda ati Allah bare mukkenya helaka aywa ho gawono maga saude ona sukine yagarenti mani me gato mobe har banen tayre mallemunu ni gande bana wede ngemiranke kon tayre o kale lemun kalle bana wede ati lemunu nege inene mi watbe go kankane makniya angana kenya wati kebe mutina bismillah kinga ngi ngira ta ko sella ngata bismillah ngorna kane honni ande kine anga nyana ko o ko mona nyiga siga na ken famu an sehe mo gondi aro angulle mo gondi kebirenga ango gilli kata hirnanga nanya koy ango kam angorni hokka hakurenga ko sere gari ken no gondi bani an hirnan kare andari ta go bitendi ay memma ira ni o ko mona nyiga kebirenga bite ser ndam mota aw yigene kendi kem palle yigani be gono lemunun kallenya ni antingera baka ngana yiga kapai bulle ngai ya garanti la fa abu nan tawro mukena lemunun ga xamne wati kebe ya garanda atundi kendi mogori ati wanda ti worne sati harinda jere tanari aro kombeni uche ganya ara yibon kadi yo nga ya garanda anta ko to na ken fere na nya liya na nyagala koy go na nyiga anta ko to na ken fere ala ken fere da bari yugo ngati ndo wati be ya garen ngiri kata hirnanga koy go hokka pa qurainga ara futena kari aya qurain kara hoy kanta da ina kam li tawo be wayro yire yiwon ta ko bitendi abba na yigande suiga anta tu nanti anta ko na nyige bayo ko inenen sampa ayu kitem bosini na mar anta ko na yiga
i wike mogodi yagarendi kinarire mu idullenga amu kempagu sogobanga Allah sahaba Abu Talha adu mu kempai gari Allah farin bange agari wari bane muni ati ajib Allah min sani'ikuma al-layla bi sahibikuma ajib Allah min sani'ikuma al-layla bi sahibikuma ati Abu Talha anda nya kengara gulle be nya wuri mukenda ala Allah yi mekai anda nya kengara gulle be nya mukenda wuri ala Allah yi mekai ani Allah gari mango to kebe ya al isara ijju kunya kenga e yigande be wo lewnu ni mekani ngira ngen takentari na lewnu ni mekana kuma kenga na kini mukenga kuro serenta bana de kini Allah farengati anganda duna tagandi kame sine ike gari kame sine bedi ayam pasasuya way kumo wonna mu mema ya dunari ike gari kame sine bedi ayam pasasuya kingana buno kame sine be go saka ken kama ko siru ku to kende kingana buno kame be go ken kama kingana buno kame be go ken kama na ku men gaben to kame sine be di la budda ken kame sine gonda kame sine taba la ken takin di Allah fare yimi wono ay ko nen takin sirebe no kundu Allah ri sutti ga dole kenna be su ko ni di duran kare kare hin ko Allah fare be gara kimbe ko keda Allah kaba ko anda nya kan gollenga donc ken ken khasiyanye ka sahaban su ka mande ko buren tadi in pasu me yoni ga sunna dun kun itiqadin di ash'arun kun itiqadin di sahaban su ka mande ho sahaban ga ashaba on ga sabati asun Allah kuma khalasin tini asun Allah kuma horeni aga nabu almun do qifarun wa in pasu taga hon su ka mande nga بسم الله ومن adi yemme igara ken kamanen tanga nyonken kutungana ko kotenga adi kummangu do suru dungonunga kontigi kunyani takka kitanunga والذين adi an kaba ko yemmun kai kunyem mugari sahaban do lansarun balle yani ko musrisu ko surum posrun nimeya ka sresu tabatengo kutab awa sedu talhango kutabaten kama ka kaba ku ka hanai islamin su wa man ittaba'ahum bi ihsani ila yawmiddin yaquluna atikum kama surwatun rabbana ya kama اغفر لنا annan qafar o dangani annan qafar o agin dangani akhinu binu kungaro sama tilliman gaunga لا تجعل غلا wanya gana annan magamuni adu hasida gunya o sondomunni yemmun dangani amanu kunga tumunni ya kama angi Allah anyani mo mo yen tunganga anyani hinnana ken mumnyan idwauni arna yaho maga ado himbe ni garo sa maslama guma kunni koni al muhajir wal ansar maga mungu duwawu nya irade ogo khairi sudi ogo lahiya sudi ogo newya sudi asubu ikunyeri yani nyonkinkini ni hawanka ngara ni nabure lara kenga ni honsu gemundi dinake na sanki na kinyana khonsu dinake ma sanki ni togo tawnu i kanundi iri kanu nyawara iri nabure nyara kenga ni nyonki lara kenga da kome ganda nyanda kome sirenda nyanda sabu sire ma mungwaide en ariwe ke ya ho gani sire aga suranda anna duwawu nyada nya sire li ikhwana alladhina sabaquna bil iman na wutu alla farenga hina
na la wara muhajirun do lansar nga ado hoho aganya sabu ina dina ke kinyanga asuka monde anna duwanya kina di Allah anna ya homa aro kharam wonu ma bo kinni sunna ni iyana dinan ko yanga ken kharam wa yanki ne sahaba nu kuya ayanki ne suka monde ayam ma mobu modi angana sahaba ni go wutu kedi na ho waraga agemu anda ho koni anda ho kanu asro wala daiman o sagena ko wanda kin so sagena ko wa hoyu wani amayo ko magaire ki sabara suru ma ko akinyo ya shi anu wono wono sahaba nu wono kun to konta ko ni jodi angana kin ngade sile su hakar langa sile su golli mo ngani kinga kari kendi hon sudi kari adi hon sudi e Allah farin karun kon to golanta ko nangi jondi aga nabu khadija aka bu nyagaru su aisha ko ni kenni ko senye abu bakar umar usman kun koni ken kun to gonta ko ni jodi kun do khalidullah khassatan sahabanu binu gani bani umayya kun to golanta ko ni jodi on ta tuira kembu sunnan nan ko be iblis non dana ñani arno hosiri ñadi ali ho ko nada mati ndabu igo tagaran kara yemu ñu no ngoti anim yimi ñani andabu kenga igo ho ko ni ali khibaren di suroydi islamin kanan ka godi alla farin tinto le magodi tuwa godi o ko qire tiken su ka monde ahli sunna wa barake ho kenni aliyu mai zanye kenna khasiyanye nga hota na wono ima jamba ima kenai ima nege ima golli bunya na wara halle noku aya nyigan sir no ngadina ndi yalla ima kenya kiyan sunna dun kono itikadi ho sabawo ngo sabati anna kanu anna daro ikonin tabana an konna ngo kin sahaba nga bani o tanga na wol kon anta kembuno wol nun wal nin koy wala won campagne ni Allah faran sahaba nga kutuba won campagne ni Allah faran sahaba nga oti annabi nyimun do qifarum palle Allah faran sahabanu nyam pasu taga hon suko mandenga ibna kemba ne konnago anta kembo no bismillah alam dara ke duwa wa ken duwa nyina manye an duwa nyana ikunda an duwa nyina nyimeda wala tajal fi qulubina ghillan lil ladina amanu an muslimi an ma mune an be islami wuri amma hasidago awa an kallin su mune me sonno meni me wuri ken haji murni on kay duwa usri na akhiratu war musri anna qore ngadi bismillah alam tara ya rangi ma hindiwa kata yemmunga yemmu belu gara muna ha unda bari يقولون muna ha nun igolle ni mane wotini لإخوانهم mare mun dangane الذين ko ne muna ha nun mare munga kunni yemmunye كفروا iga kafirawo من أهل الكتاب bil kitabi dungonunga bada atuti gaya nandi akha kunyeni ando himbe go mo bane in taro ido himbe go mai walli go habe mire mulla li ikhwanihim alladhina kafaru ba ukhuwa din ukhuwa al milla donc yin ukhuwa ati munahaga nan yaga entai iwotini imaren kahirinunda لا نخرج eti wallahi ndaga bugundi madina لنخرجن wallahi moga bugumu awaka pagaye ولا نطيع أحدا o kunta yimbani subatunu aga yagundindi abada bada وإن قتلتم indaga gaja yimmiga wallahi mogaraga dema والله allatike ishede nandi munahaga nuku lekadibuna wallahi garantunyeni kinni kesi
iwatu garantuñini wora ke ko digamen jo para ida bani nadiri nege nan kunayda na ke lahidun ŋutida tampilide kota bane allah faren wo sakka debilla kenga imari tamamene sisima bo allah ti ke watu garantuñini bisimillahi لا يخرجون ati wallahi hari nda bani nadiri bugundi لا munagi يخرجون bani ntabaka awa kapiya ولئن قتلوا farenga ni gaja yimme لا ينصرون intarni dema yimme de ولئن hari نصروا ndari tiwi demana يولون wurni الأدبار halle mundu hari ndari qurayni wo wurni ثم لا ينصرون wakenga nanya intagari intarni yahudi an dema qari de inti demana qari لأنتم wallahi an kun silaminu أشد an رهبة kun yankoto kanneya في صدورهم nuna harini sondomundi Wallahi. dina hari allai base wo kannan kunga dina allai kenya sabuni igo sallin daga bate nani da sallin yi duniya na ga nani hita ga bal an ne kan Allah ko kenya na ba igo kanna an kunga dina allai to ko wani munahawo ata mu da horeni Allah kanun balawo nan kanu ta honu man ta sabun allai an wo sabunu ta honu an ga kuma da sai da su ne munahawun ta mun je ne samu allai an da kenya bane ile ta honu kallon wa kin an ga kanu allai bane ta honu kallon wa kin bismillah ذلك idan ga yukun بأنهم asabun yin munahawin ma قوم seru ya ne لا يفقهون in ta famini kin yana kin wannan bai wari kanin لا يقاتلونكم adi yahudiya nun tari an kun islami nun gaja جميعا nanti wo kapami de yahudiyan jaman pai in sigi jamban bi jambin komi awa hilla kapanu nga wanya na mogobe komi kitabi ganko akrishinu wanya na mogobe awa majusi nga wanya na mogobe ayi adi yahudiyan kin inta kinyana bismillah إلا في قرى maganta ina gajana debunya di محصنة debu benu tangandini أو من وراء جدر walla ka kobinum palle kene ni gada mo alquran muhassana duna de qoro ina wuru na lokun kana ka burum pakkamure ni jide tinna buren do here burenga ina gaja kobin palle sere ya ganti yade ka kebe hage yahudiyan min kauna gaja ga Allah rakiya go wa har killengi gajen sugo duna di islam magullo gondenga wari abboto buriyenga wadi Allah qasudenga wadi yahudiyan takawari attaqawari mugodi ma attaqawari mugodi on sugi ona marahan katumi Allah ta inta kenya gai taqimu asu bismillah بعثهم imme nagan gajanginga ido me nagandi ken kodo kodenni تحسبهم anginga simmane kun جميعا ikka huntengo وقلوبهم anga ni sondomunga asankintenni de ذلك wa yani imme durun kana gemunte idan ge magangudo بأنهم asabu nyani yawriya nunga siru yani لا يعقلون inta hakrani akrantiya besuti isago hakrani dakenya bismillah كمثل الذين ihay qoye mum misalinya kinga dangi قرئ harama dallahina yani badrin ko illa kafan kun kallem mo gimun bala wundi yo kimmo go yadi hakran tanya wundi ina kimmo go yadi bismillah ذاقوا za quwwati kafirinu aw hayga timi وبال أمرهم illa garunga ken ko badrin ko aha bira kebe harengari sis abu sufyan do a setten kisi on sage abu jahal dikentanya ora badira ona timindi ona burandi ona sugu o kibaren na sanki a surunna kanoya ima gimadi nganya kamo zaqu wabala amrihim ira alla garungari de sugenya ime sangan sugenya sonkenya
ime sangan sonkenga burandenya ime kanun burandenga koncinya ime gara akallen sigara be miniya zaqu wabal amrihim igati wara himbe nya agalla gari himbe idawari anta sahuka dinga بسم الله دنادي ولهم عذاب ينغن قد وإدغن لا غرام كين تورانتني كمثل الشيطان ادي ايوا مناهغنو ام مثال بيتنا غبيا ايوا يهم كوسير ممكندي ار كوسير نيامبلا غني ام مثال غري ari misali yoko yahudiya ari misali yoko hillakafan misali mpo bweni mania ati munahari aro akuma shaitan kana ati birenyani ati birenyani aywa shaitan gati sirin dangani kafirahu ati biramme siringa kafirahu shaitan nati ngeni awangenya baranai awagilanga anati ike shaytani ike kanna allah rabb alladhi gay rabb alalamin taghum kamanga kadiban wa riya'an ibnu zo kana allah ke woni garenga aro du ko intamu da kana allah amakano allah wa dikani mun hanu ngana misali ko burensu itakewari angane awa asugini bane ina kuna o makinya ina kuna o mako kempa adi ini du surondi ni gollen surondi ni dukun surondi na togo gare tigo ho ngana hosre yo ho ko no sure gare ado dukun tamu ro kim misalim bo ni alla batana ni wonino atone ti brasisa wa misalim bo ni kinkamba yani dewe saura barasisa agani non ko be yahudiya nyani israel yahudiya karamo hore yahudiya batana hore karsen woni non nabul hore nga ma hankan gabe ngadi afati na lenyar bani aro lenyu ko sikito lenyar ke sagon sudu ebule sai wonyana awa buru mobi wobara sahajum bonondini aywa alla batana qorin yani ahinu konnan qora alla ma ayi surun ko home onake himbo ni kammo besu ni ndam hotere hon sona konto ayi meti ke wahi ayi mera mo hay adiga barasan abangnya tahu minna tahu kamundi anda situ awa anta yang kana sare abito gabe yana asumundini abati nga anta yang kana ini ay metau asanga zongure ngati muke hojinga odni sumundini urondi anta kengana sitani anta yene urondi awi Allah garu aga hoira ko waraiti mukenyu go wore bilanga setu kota be ari amma diga ko tasu ausun auteri wuron ne kawa walli awu ni bati atina setu asetu aga setu o ira meguni awatira mu tanni batane boywa munda nalli an sera ambati yendi ikani batana ni iga da kinyanga ina jibi bas na ram bismillah ke go sume nyana awa me nyana bire ni gonu ngai me aw wuron ka fi kallenga wo sere ngor ndak nyana wuron ni ke ho saka aw ho gilli aw saka na to aw gilli na to ahin qorama bu cega nyana dalla atin kira ngin kware mu be nyira nyanta kundu ngora sere tanam mun himbe gan kotan
na ke modi a kay tumu ni me ka dunya da dan tamper ni ya sere mundu himbe gan kotin ge batedi kempalle tumu ngara tan kalle be ana duwa woni da awo himbe munda ketara kita diga kure nyaare ke khane ko nyaare ke khana ari du koy kinga du koy mo burendi na kharum burendi tasu aw nyangono alla garu keta ganda kenu aw ira men baki duya aw tongo ne kense aganya kemo ko ira jarande sunya nan konto ibulisa ari dunya awa jarandane wa tunta gumen na jarandane ko bare mu jango hungume awa surube ganda kinyi awo awa sonu suda idiga kate ira wutu daga ni kara na mo gonne ya da o ko woni yare mu ni ora hon sunya aw kenne wa kenta qotoda wa anda kenwa aw ira men bakiduya anyi me honyande ndege ngina nyimi gumunda ran tango bunne ngama anda ba ko na walli de ala temo wodi ay me ko ta na hasondi ko tai ana nyawunda de bal lagaru sida ati hiki hay mobe ay to nyam basu ara ko suminda bongiranta nga karamo wa jamane ge yalla ga kalma barasisa do qadga kini kenga duwa unyara aw sala ay jigen binu awalin talide adi qadga nga watu tibi aw hinni iradiga ira mo on kada ati yagare nyani kita wa ranti ke ma iti kenan ne yadda ka banan kombe sigi ndara ay men ko tati hongi maka aga na sare lay aw hasuna ba himbe ge du ko ne ken di du ko ne ayo serunga na diga awu du ko ne aw nyawno dade aka ganda kenu aw ira men bakiya yagaren ka giramen tay siren yaga mu de wati su asre ama girike mo godi aw giramen bakake aw ke kanuni ne iblis alayhi la'natullah ama girike mo godi make sunume haka kanu yenga tay giramen bunde ay aw yekitundi yo ke kinye wati ke makata hasan agra to anu den wati be karamo barasi sakan ara yagane akhinun kiri awanandi wati kema hasode akhoni ama haso ay di gen goni ana torima yo sikiti yagaren binsu ya yo sikita gani me hinsu ya agawa gen no kunga bani hakata wa kendi maso iram bakibe go hindi imani gollenga kense na gawa gen goni magabane ala mɔgɔ sunya yagaren karon ko maduni ita kina to kema musaka binga no sikita so o sikita ni me hinsu ya kenda ni ala to tan ko de ibur salim mai wara kane ke ga natti an kinga o mo be ona golle ngade aw simmene kinga bonna moni ngana kan tatti alla gari simmene moni hakara la gari ona kare yaren na tengiri je kota yugo ibane ar yaren kare na nyana kamo anna gunne de sirentai ne san kullen singa ke tati angora san kullen jaba urundi ta on here yana ngak yana na burwa ni me asrunga na rega an mutu a shetanin li kota yugo aran kanya ara diga an ana ho ko beso sakai ke minadi yagaren bun upo yengirinde ko dai andugundi ara kali burondi ada kumen jaba sangulen sinan tateno na yagaren ladi amanye bulis halle ara yagaren yiran kampinne yugo kirin hengara selanga iblis sibilla ko ayo yagaren kanungo to karna dokura ara kida kemo gori a tinke ko ta hulani a shetanelli a makata da ala diga yimi akoy
o ko ne o do ngena wa tan mo di problem dal isagera isa ondenge bito dangi halle giren kui nanti ikona yagare akara annunden karantengo ke sangule singa hulan tati ayran kampengo sellan karamo nga kalam ayana kari ken milangara hillande muro naganu jangana kuy kemeya ibulisa yawi kuy ni nay wuro sikandi ko nen kahana kuy kemeya lenyi gutugune wuro nagatandi isu kuyay dome o ko ne are be gani ya karamo mo jarande nga karamo ni me yana kari nandi ah ko londi ken no ko hulani ayran kampengo sellan so banga nanu genti ati wuri men gela kuyi go wari wuri qahanan kuyi be suti o ka kuyi je kuyi wuri me halange wuri kuyi keti wuri men ge kuyi isura kenge mu kulla ga mo ndo be sema se tere be su khalle ko asunya bani ira here nya hina ira no kube wari digano ina yira ngambe mo sellanga ira jaba ira nyi ko wona yagare mo bure mo ando mo tiye ira huren ko kitranga na ya ko niya iri mori wolli ga na siti na yankandi ira de kitranga ikita kama an gaba nan kara parce que ajiye ne ara jambanya ara sirikali kite ngande an kalli ira ngura no kwa jamango menyi no kube na kari menko ara kyanya uga wa kalli kibire nga jamanna kanu kemeya ira kemenye asitinde ira ari jamandi na rapport ngara atoketa ina kallen dun karandi asitinde ibuli sabuga imende aganya ama kompendi mowe karamo korege ara warke modi atanya kamo aje karamo ati mo kiteri de abugu ta ya ati tongun kinda mani nan kita ganya ara su kara ira gulli bure nyanya imam moto ira kai ihimbange atan saunden ngay ko ngira wande mana atiya na saunden ngar himbe waranga alla batenu na city rati kenya ni bilanga dingina duwa nyanda nge wan pinu su tangin dambate nda to an okiri kenya ni ngari awa ko be am bay mo be zange la ndaga ho nyana kiten damma tam an su siti ndeni kebe himbe ga ko ni tan an dunginda an wo su bidinda ata le kenya na kamo ngira nda kenya mena ati hara nyon ko lan nyan kandinda na ngani ya tan su bidingira ande kenya bane ngan tlali Allah ya kenya konni qala lil insan ukfur ba kahira unyani nan sujudi Allah tanada agara kenya bane aywa ati kebirenga ati ngeni iblisa yayi ngemo an be gar himbe ngemo kana Allah ngende kenya nan jene na sere kare na hilla kapenya angemo ngemo kana Allah ngende kenya angen ngani mo gobe di kemma ngen so angen da kya da bari to nan ta khembono ken no ngani bani anyo ngem beno akara lagar mo bure ni wunya batiye nga jamane ni ame bata nan tan ani ke woni komu wono ibulisa o banginanda ya fur nan kata ampani bono ni kome gabe wono amaka ta kumpani bono ni o gabe wono akata kumpani bono ni ibulisa warni besuya ti ammo kaba konte be ga wandi agara kutun kanya de arnanga tikilli yayai angane batiye ya arnanga ambati gadi angane tuwane arnanga antu awkadi angane honnan sire arnanga ampono sira awkadi angane korinte miskine yimega an korinta misina awkade
anam pajum buno ni kem mo yadi ko men kanu allah anam pakra to iblis adi arno gisinde be daiman aga nam pajum buno ni bane anna gamundi atuni kime baranga keta bismillah فكان عاقبتهما إبليس أدا غرهم بيسانكوندي يسول لغرون يمانيا أنهما كنياني سهليا يسوى يمبني إنيا دومانو هليا ويمبني أتي يمبكي كنياني كافرين سو تغارونا يا يمو بينو كما تمني فكانوا الله تعالى يمكن بين هما أجر كين كندا يقوم بنينا دي قوم بني من الله غرا أهيد أنغرا كبي وراندو كان الله غرا كم بيد والله غرا يعني هو سونتنا يسأل الله صلى الله الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والأحمق من اتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأمان الله فاراتي قوتين دي نكوي يعني قوتين دي نسربي أريدو مغيانكا نقول لك اللي مبالدا قوية نكوي قوية نسربي أريدو تامبيندي إنيون كيلوندي ناندا تغارانتون نتا ميورا الله كم ولتنظر نفس ما قدمت لغد أنغرا هو نعني من هاي كونين دانيا الله دي كوني خلاص ينغادي دي بسم الله واتقوا الله كان الله تعالى أياني ينغانا ناتهم تعملون وكن قلني يا سير أنقلنا مغنيا قيم مغمي إيغر الله بتين تغنونا الله كريم قندي يمنو يا أنغن الله بتين تغنو باني ango himbe walla ko mani kane Allah kawa munguni kenga in Allah bati kinyani khairin subahil men nan to Allah batunu kebira Allah wa khairin munanda na diga killen ko ya wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana sire be gani du qoto o ko bati mo srendi na kutayin to kono mo gara kun kamanun kanda o kita killu surunga kebirenga ayru me fasar anga na Allah bin ka tokono kebirenga anga kama na khairi bi surandura Allah wan kana mun ni kenga bismillah ulaika adikun sere mungundo kun tigi kun yani dinan bakanunga لا يستوي أصحاب annatu yimbe dungonun tanyoro ido arjanna dungonun tanyoro de أصحاب annatu arjanna dungonunga kun tigi kun yani taqdara kitanunga لو أنزلنا ayru sikibeko tanganda qara sogobanga tanyere wugunu malika awanga qara nelenga tanyere wugunu malika o tarmizi da hilla kin aya jopantinga ne lawan salina yo duwa nyananda na kafari kesu munde nyanda aka manen da kara akiyendi ma wurondi ana shahada on kita bismillah law anzalna hadha ya rasulullah ya ganno ganake qur'ana yanqandi aywa hari gide kamma رأيته na hakirin kine ko haramaremme anyi gide ke ngalle maga yankanai anya ngalle karanai alla kannen sabu dangane nga hadamaremme bure am har bane suro kenda adi hakirin mo me yaga ngai taro ngai sondo me ngai nga qur'ana ke har bane suro da an kana nyogo nya hakare ke me ginde gide nga qur'ana ni akarana kannen no maga yankan sabu da ni kemure ni sere buren sondo men nan kawanta girenga awa shadda qaswa gili jopara ken koni ba giduwo girundi kungo dombin alla kannen sawuda giduwo girundi kungo bogane jingo bakadi nga kahirin sondo me sondo buren sondo me anta har bane sondo da wajunde sere sondo me ga bolu bane ho masro arno kusin sondo ngurawo بسم الله وتلك الأمثال أتقوا إتالينها ويكتنوا سرون دغني لعلهم وسين سرونها إن النيم كوفا ويتفكرون إن تغسي
والله أكين يتغني الله أياني كمننا تنبتي تنغنتا ما غنت الله أياني مونتين توانا أروه بانغنتي الله يعني دناني ما لوغنتين كمانا أياني لا غراني ما غرانتين كمانا أكين يتغني الله كمنيني تنبتي تنغنتا ما غنتا كين الله أياني تنغنا أيان سنونتا بكا هو ما أروه غنتا كبا ayani kisiyen tunganga an kisinta bakkan na kasiyen suka hamantenga المؤمن ayani aywa tungondi honga ayana annaka mundi ewa I harun tungondi ni harenga ndari inda tangara akin wotnan tungu ana mogonya harenda himbi ga ko in hakaran do suti tunguntengi ni almu'min almuhaiminu ayani yinga nanga aw yingini hon suka hamantenga bi ma'ana ar-raqib ash-shahid komun golle isondo me ile halansu ayingi dengay ayani nindananga ayani taga hon sunna qindananga agana kebe lamuru anda kenya nyana angenti gentadi المتكبر ayani dundarenga سبحان الله amma la yaliqu bih adu ho kan taqaba ay an qora kenda subhanallah ay meridu senundi adi senawo alla أما an senunda hondangani iga o ken pilla kapay والله akenya tawonna allah ayani tagandananga ayani aywa joppandananga ayani natalindananga ho su gawnyana an wadangiri kus an ne honyana tusawwiruhu an gadde senina an gadde se wati kebe an ga tagandin joppana wal albaru na joppa kebe an na joppa wal wana siba su mangara kebe al khalq an wata kan yana kin kam ada wara mun yakin bulo ko su yana kin mu'ari hina ma ho wani dabarin da nai annake ya sire al khaliq al bari wal musawwir atuyituko ayanu nandi allah wa ismu zat kin ajati mi to ko tek sunu manguto ni kina ganati allah ana manguto الله عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الله الملك القدوس السلام المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الله الخالق البارئ المصور كي أتوي ننتي الله كي جاتني متغنى كنت كسوني أمع كتني يا واحدا متعددا بصفاته وقرا وقا نكونوا أرنهن شون ولا من يا تنكباني aw jate ne ti ma ngutunu alla ni bani ya yin ga ma ngutun gabe usuna ma ngutuni atoni me ken allah kuten suni amma ngutuni dum ma ngutunu di tagandira al kamaliyya wal jalaliyya wal jamaliyya wa hakada kun kuniranu bismillah ya salati lahu al-asma'u tughnu alla dangani kem pankinya dengo suro indi kubane he agabendi wada kun gon gon dangi ni mo gon koni bismillah kon so subhanallah gon ni yana alla dangani aga kamunundi ado aga munyindi allah taala ayani nindananga ayani gamundi nananga sallallahu alaihi wasallam dumanyen wa wallah